Jedan od prosvetnih radnika, čije ime za javnost ostaje tajna, dobio je nedavno sudski spor protiv elektrotehničke škole iz Sušice iz domena radnih odnosa. Direktor Zoran Todorović je tako dužan da postupi po sudskoj odluci i u ime škole isplati drugoj strani u sporu odštetu u iznosu od skoro 500.000 dinara. Kaže da je to nasleđen problem. To je opet, da kažem, stara priča sa prethodnim kolegom. To, mislim, nije uopšte važno. Sve škole uglavnom imaju te neke sudske sporove. Zbog ovog sudskog spora zapravo je oštećeno 6 radnika škole koji već 13 godina primaju minimalnu novčanu nadoknadu preko računa namenjenog za materijalne troškove koji je blokiran, pošto bi se računa po automatizmu bila skidana svaka uplata i uplaćivana na adresu oštećenog u sporu. Dok Todorović ne ispuni obaveze, račun će biti u blokadi, a 6 radnika bez takozvanog minimalca. Moram početi od 1999. godine. Tada je i škola koje su prestale sa svojim radom iz Prištine, iz okolnih mesta koje više bukvalno ne postoje. Ti radnici su voljom tadašnjeg mog kolege Dejana Mitića i kolege Dušana Ivića ubačeni u ovoj školi da primaju minimalac. Tada ih je bilo oko 20-ak, neko se zapošljavao umeđu vremenu, neko je otišao u penziju i ostalo je njih 6. Naravno, mi smo kao škole bili samo servis koji je prebacivao novac tim ljudima. Ja sam još jednu stvar pokušao tada kad smo bili u blokadi da te radnike, tih 6, prebacimo u nekoj drugoj školi. Međutim, ministarstvo ni to nije dozvolilo. Iako Todorović tvrdi da je i lokalna samouprava opštine Priština obaveštena o problemu, Ljubinko Karadžić, predsjednik opštine, kaže da o tome nije informisan. Ne, ja nisam upoznat sa tim, zato što radnici u prosveti primaju zarade direktno preko Ministarstva prosvete na žiro-račun škole, odnosno na žiro-račun tih radnika. Tako da lokalna samouprava nije upućena u primanja radnika u prosveti, znači u njihove lične dohotke. Načelnik školske uprave Ministarstva prosvete u Kosovskoj Mitrovici Predrag Stojčetović obećava da će problem biti rešen u narednih nekoliko dana. Kaže da se pomoćnik ministra finansija angažovao da problem reši, te da nije reč o velikom novcu, pošto se, kako kaže, radi o sumi od oko 500.000 dinara. On očekuje da ovih dana bude deblokiran račun i da se odjednom isplate za ostala 3 meseca. Tajna, međutim, ostaje zbog čega je škola izgubila sudski spor, kako su se ovi radnici našli u problemu i kako to da se jedan račun škole namenjen za materijalne troškove koristi višenamenski. Iako smo Ministarstvu prosvete uputili zvanično ova pitanja, odgovori još uvek nisu stigli.